Armu ka jengang bong biren sing ingti la pen horen sing biatum difu MP ang hoya phan men ka thap mate nomination aloke jaw Karbi Students Boys Hostel Rongkimi Ambikagir Guwahati along kebang akortia tumaphan karchola pen abari matumaphan kachepadi Nonateng polote piningkan ta hamring rong supia longki langkang lupen ralatum cecak nanglang Kardom, Karbi Prime Tamalong Panili Widerburn Kropi, Non-Beer Tangton Pen, Arjoitha, Indian National Congress Pen Biren Singh Ingti La Pen, Bharatiya Janata Party Pen Horen Singh Bay, Kethom, Diffo Autonomous District ST Ang Hoi Kelegaphan, Men Chithap Ponlo. Men Kachithap Alo, returning Sai Phumati Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia Rideng Sipa Jerdang, Kethom, Diffo Autonomous District ST Ang Hoi Aphan Theory Puing Koira Porni Armuchi Jeng La Pen, Katarang Par Om Prubangbo. Indian National Congress Pen Biren Singh Ingti La Pen, Bharatiya Janata Party Pen Horen Singh Bay, Deputy Commissioner Sahib Along Pale Damsi Mithang Men Kachithap Alo Ma denomination Alo Jongdam. Ladak Kachini Jaya Phanjathan Me Horen Singh Bay, Sator La Pen Choi Hong Thor Chipindeng Si Men Kachithap Alo Jongdam. তিনটা জিলাত বিপুল ভোটত নিযুক্ত হ'ব ৰাইজে ওলাই আহিছে আপোনালোকে আজিতো দেখিছে কাৰ্বি আংলঙত নমিনেশ্যন ফাইল কৰোঁতে মেক্সিমাম মানুহে 200-300 মান ওলাই আহে আজি যেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৰেণ সিং বে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ লগে লগে এইটো পাৰ্টি অফিচৰ পৰা 25,000কৈ অধিক কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও সেই তিনিখন জিলাত আজি ৰাইজে ওলাই আহিছে ৰাইজে ওলাই এটা কাৰণ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ এবাৰ পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱা স্বাৰ্থত ৰাইজে এবাৰ ওলাই আহিছে কাৰ্বি আংলঙত বহু দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছে অটোনমাস ষ্টেট উইদিন ষ্টেট চাৰিটাহি ৰাজ্য আমি অসমত বিভাজন কৰিব নিবিচাৰোঁ অসমত আমি বৰ অসম কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই সমস্যা পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত লগতে কাৰ্বি আংলঙত আৰু ডিমা হাছাও এই দুটা জিলাত এই উন্নয়নমূলকৰ যিবিলাকৰ ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশত এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে এবাৰ ওলাই আহিব Zindabad, Zindabad, Zindabad. Singh Bay, long live, long live, long live. Singh Bay, long live, long live, long live. Singh Bay, Jikibo, Jikibo, Jikibo. Singh Bay, Jikibo, Jikibo, Jikibo. Unum toke vote, dia vote. Singh Bay, Zindabad, Zindabad, Zindabad. Bangladesh, long live, long live, long live. Bangladesh, long live. Now it depends upon আমার ডিউটি আমি করি ফর্ম ফিল আপ করি সাবমিট করি তো যাদের বিশ্বাস আছে ডিউটি ফর্ম ফিল আপ হয় কিমান হেৰি কোনোবা মানে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে কোনটো আহিব এটাই আমি জানিব দিম আমাৰ জানিব দিব কিনে অহাৰ চান্স আছে নেকি আছে তো বিপিআইপি আহিব পাৰে নামটা দিছোঁ এতিয়াতো পাৰ্টি হাইকমাণ্ড আহিব লাগে কাৰ নাম দিছে ছাৰ মই পাৰ্টি হাইকমাণ্ডে সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী হয় আৰু বাকীটো আৰু প্ৰিয়ংকা তেওঁলোকে কাক পঠিয়াই কেতিয়া কি পঠিয়াই তেওঁলোকে আমাক জানিব দিব হয় হয় উই আৰ প্ৰেড বিজেপি টু কাম ডিচাইড অ'কে কোনটো মূল বিষয় ইছ্যুটো লৈ পেলাই আপুনি আগবাঢ়িব ছাৰ মূল বিষয়টো হৈছে আমাক লাগে পিচ প্ৰগতি ডেভেলপমেণ্ট তাৰপৰা পলিটিকেলটো আমি বিচাৰিছোঁ সদায় বিচাৰি থকা এই হৈছে বাকীকৰণ বিচাৰিছে তাৰোপৰি আমি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এতিয়া উত্থাপন কৰিছোঁ Karbi Students Boys Hostel Guwahati along Therini Phai Ingora Pliarni Kivangji Akortia Tumaphan Karcho Amai Lapen Seniors Tumaphan Kachipadi Amai Karbi Students Boys Hostel Rongkimi Ambikagir Nagar Guwahati along Kipadopona Birta Abarim Jiji Kse Amai Phu Thorom Singh Rong Hangpen Birta Napale Karbi Students Boys Hostel Assistant Monitor Biki Singh Tisopen Kangpopon Amai long Karbi Students Boys Hostel Monitor Linson Rong Hangpen Si Mai Japan Pupondo Labang so amai long alwi sarpo aman pen Karbi ang mo pedinut anong bachthang long abang po CNN IBN channel long real hero banong ikilong abang po anjot tangali ampani pagkitami anong ikilong nabang po mali Founders Spiritual Academy sarutong dirang chudang Phabang jang alwi aman pen Guwahati Karbi Welfare Society amai pusar Bijoy Pangchola penchut bang sar joy sing rong para tum chutong to
Manpeng Alvia Manpen Guwahati Karbi Hem Tumla Pen Karbi Bhavan Pen Chetong Tu Kachapha Alvia Manpen Difu Sericulture Inspector Matabarim Karbi Students Boys Hostel Sar Longkitimong Abarim Gigi KSA Maipu Atum Sar Bikram Hanse Thorom Singh Ronghang Ex Monitor Shillong Karbi Boys Hostel Angtong Tila Pen Assistant Monitor Mate Guwahati High Court along Advocate Sar Ruby Singh Ronghang Assistant Professor Guwahati College Sar Elvin Crow Nihang Lapen Ex Karbi Students Boys Hostel Atum Chetong Tu Mailong kadu kawi pen bang pharui sira bang phokep se armu chitong rum pen mailong arni pito and he tried for UPSC, but he understand now what we are lacking behind. We cannot compete in the Union Public Service Commissions. These kinds of things we have to keep in mind for young youths, you are educated, you know the world is in your hand. Suri Hinira Trainer Cap Aningkan ke Hamrana Ratta en Isia Tawar Kasalam Asai ki Oya Joine Arwi ki Jangaling Silong Pliadim ke Lang Pon Pititilo Dolong Kasalam Jipura Hamren Rong Supi Arlo Lang Roy Plia Long Subway Kasalama Joine Arwi Thilote Lang Kacheteng Tip Vera Jok Apong Lang Kang Lumpen Ratatum Kisung Chichak Nang Rentilo Ahut pen ke towar lang pondet si arui gari motor kacheleng long lila pusonta dopiklo pining suri hinira krister kep aningkan ke labangso akisung ben jokpo pusi hamrana rat atum aning chethelo bonchitami nonanta umrinti aroi la pen ambinong arwelong ke dona dolong ke kedam tang aningkan kaslam ington kokpen thangasai ta ke claim thu jefan chengchelang la paroini pen henlo suri hinira trainer kep aningkan rat atum kisung ke phonaya dimlo bangso adim le motor Kari ki kap un lipute hamren pen khandulia dagarat ki kachera warsaya velo non barla nang sunji doglo bonta lahaya dimalong en isia tumpen sai ki klep ang theka velang lasi pining le thota kiram tanganing kan ason se kisung ka chak nang phoprat alang pusi kiong dung hamren rap tum aning kibi pen ning che Congress Sarkar Ninkan Kwan lo de Karbiang long to Namas Council Charida Api Parivartana Sarkar ingni thuda tapita lahaya dolong tangon elang Radatumke Kachesong apong lo sitame adolong ke nonanta RJ chelar lilang Katnew sa peragi Hondor Crew hamren penang kilo birta Namalam sa por phan birta mo intapon iksina Nilingkan krei silobot ke joktang Nilikai ta mathadam Nili ki piagot lakha pondoma kalite nili ke berate machine along klang pameloma Nilikai ta mathadam ke joka tengpen ke patini avar sai doma Ningke hanga bang phophat ke joka workload dam lo puang thai doma Ningke hanga party aphan Kachiki klong isia kimia dichi Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adichi vivipet henlo Nilining dorik ason anthir thipen kang sai un adichi Lake isi salajong pen karjab adichilo Lapen EVM along cherap lok ahormulo EVM lapen vivipet pen nang liko son si vote jokpo Kengkam isi polling booth arlo kilut vote ke jok ahem arlo kilut dampen presiding officer si ballot unit pekarpo Kengkam hini vote jok milo ballot unit along akilir abatan along ningke hangabang puamen mate ang thek pen pachiton ra ber ignon Kengkam ke thom ake era tur klang loma ning ke hanga bang phua men adung ake era tur klang pu Kengkam pli kang chap alu klang loma vivipet along ke klang kang chap alu aphai lang ignoi haladak nang li ning ke hanga bang phua men mate ang thek klang loma labang so kang chap alu achet second troxy an siklang chonji la so aphilo te amina chi thui pen che beng pet si siang deng along che thap dam thot pu Vivipet ke isi aki mi che thang klong adi chilo nili inut det pia mekar lapen nili chichini komata phansi vote ke jok vek ma lapen nili theklong lo kopi ma ning ke the klardak chengbar kri ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be aprang e phong Vivipet along patini te kang tha laki ke mesen alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrenar kep choklu puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang leji
Lok Sabha election in Koirasir Kepaput, vote Joktun Ignon. Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Diffu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Nona pirbi keman karjonga ka Kopia kopai pirthe ke ba Long lela ne senghe kangsa Matha dam lote ne kayala Oni ache the Na ansi chelo jine Turkimi Academy Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Turkimi Academy Diffu, Rukasan Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturgini Society. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail of VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote
in ensuing Lok Sabha election 2019. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepaking cita. Madhari, lo nalok Karbi beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin ang humrig no. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Pipothot Birtalong Bangtulo. West Karbi Anglong District Chinthong ABC Constituency ke parlo BJP Chinthong Model Committee tumpen therini phaing gora pliarni hawangalong kangdang mai ki padopona birta phirang ke pen birta na pale. Abarim Karbi Anglong Termas Council EM Sarim Bepen kachapayam phupona mailong alhisar po manpen Chinthong Constituency IMAC mate Karbi Anglong Termas Council EM Prodibrong pi chetongdun alhuyaman pen WKDC BJP Secretary Radhi Bronghang Chinthong VDC Chairman Khorsing Senar Lapen Local Committee Longing Koi Rapliatum Chetongdun Anparta Mai Phu Lapen Chunbang Atumpen Chenglok Ongdung BJP Klembang Phubang Phipen Chenglok Rat Atumta Chetongdun si Mayardi Pidun Nihang Karbi Baptist Association ke sengcheng malom chunbang ke man cheng lapen sapapani along akisar naya bangphu Ramesh Teron arta sirkep kebra isi therini phai ingora pliarni anikang sam por phai pho por labang sop tirthe pen cheu tang lop si pherang ki ananterang pen pirtana pale Karlitang Ramesh Teron alangli ke sapapani alongri akisar naya bangphulo Alangli NKBA ke sengcheng malongpen chunbang ke mancheng lapen sapapani area Baptist Fellowship alonganta kacherap kacheto dun abang phulo Alangli ke damtang penangar ni malongpen keso ajok dimapur keso chelang bomlo sitame alangli meun e dada jok there ni phaing ko rapliar ni arni kangsam por phai phopor chomchoi julo Karbi prime time birta bang kila pans kang ton poniklo dumi thakme korong thu